lobi. Svi mi koji smo ovih godina upozoravali šta je Haški tribunal i da je to samo scenarijevi film, da se Srbi osude, da se Srbi okrive za ratove 90-ih. Nismo ni očekivali da će osuditi ni Haradinaja, ni Markača, ni Gotovinu, jer da su njih osudili, osudili bi sebe, oni su se borili na njihovoj strani. Postavljam pitanje večeras, a gde je Haški lobi? I ko će njima da sudi? Ko će da sudi onima koji su isporučili generala Mladića? Ko će da sudi onima koji su isporučili Veselina Šljivančanina? Ko će da sudi onima koji su vršili pritisak na mnoge Srbe da se predaju, koji su maltretirali porodicu Radovana Karadžića? Ne bi večerašnja odluka Haškog tribunala tako bolela da u Haškom tribunalu se večeras ne nalaze najveći Srbi i danas živi Srbi, koji su se borili na Kosovu i u Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj Krajini da spasu srpski narod od novog genocida. Ko će pozvati na odgovornost i Borisa Tadića? Ko će pozvati na odgovornost Ivicu Dačića? Ko će pozvati na odgovornost Rasima Ljajića? U ovoj zemlji mora biti suđeno, kako i onima koje je Hag oslobodio, tako i onima koji su pomogli da se tom Hagu da legitimitet time što su isporučivali Srbe zadnjih 10 godina. Svi koji su u tome učestvovali, oni koji su stavljali potpise na te poternice i onima koji su davali naloge policajcima da hapse, pa i policajcima koji su hapsili i onima koji su potpisivali da se šalju preko Tuzle za Haški tribunal i pilotima aviona i helikoptera koji su prevozili otete Srbe, moramo da sudimo zbog ove večerašnje presude i zbog one presude koja je doneta protiv hrvatskih generala. Hvala.